Koze cyane ndabashimiye mwese mudukurikiye muri aka kanya muri iyi press release. Nsanyuse nnyo atiwadenga byanaku okogera ko namwe. Ikintu cya mbere ndi kumva umutima mpata guheraho muri iki kiganiro no gushimira ambasade y'u Rwanda muri Uganda. Ekintu cyo mpura kinetago kusokera wako nga sinaba kugenda wala kwebaza embassy y'u Rwanda. Igihugu koko turabibonye igihugu abari umubyeyi w'umuntu. Egwanga oba ensi ebanga muzado w'omuntu. Twari twahuye n'ibibazo byinshi mu mutwe byaducanze ko tubigenza ariko thank you Bruno. You are the servant of God. We warenyo Bruno. We will always recognize what you did for us as team management of Gogo. Ati wakoze cyane Bruno Imana. Banya ku bamwese abatureba. Lero tuli wano Mulago National Referral Hospital. Ubaho tuvugira turi Mulago National Referral Hospital. Umurambo gwa Gogo baguje ku dwaliro gye yafiire ekyengera era tugulese wano ku National Referral Hospital okola postmortem. Umubiri wa Gogo uzanywe mukanya hano Mulago Referral Hospital kuva aho yaguye ku ivuriro ryo bita Kyengera Medical Center. Abami bano bendi wano nabo omwami ono ye manager wa Gogo agenda banyonyola maasawo ni mwami Fred naye akola ne ba Gogo so ate nga ali mu kutuyamba okuvuunula. Aravuga ati we yitwa Bruno ke numwe ku bafashaga abantu batabaye Gogo hano muri Uganda. Avuga ko yari we manager we ari nawe ushinzwe itangazamakuru ku ruhare rwa Gogo nanjye numwe ku bantu babafashaga hano muri Kampala. Yes, kakati basebo ne banyabo manager agenda bayisaamu katono nnyo ku kyabaddewo kubanga tubadde ne Jani twagende wa ambassador Joe ne tumusisinkana ambassador Ishmael Baguma ne tumusisinkana ambassador n'abaako gye yatuforwardinga era atuyambye nnyo ne wano ku songa za postmortem n'okulaba nti omulambo gwa Gogo gutuka bulungi Mulago wano era njagala okwebaza embassy ya Rwanda mwebale nnyo mwebalire ddala n'abana Uganda mwina ababadde ku live y'ekiboozi n'abanyarwanda n'abantu babagala Gogo aba contributing ze sente mwebale nnyo mwebalire ddala. Aravuga ati manager araje ababwire ibifatanye n'urugendo rwa Gogo muri make ariko arashimira embassy y'u Rwanda hano muri Kampala uwitwa Ismail ariwe ambassador rero aramushimira cyane n'abantu bari kuri live ya Bruno ke bashoboye kugira ngo bahagarare natwe bifatanye natwe mu gushakisha uburyo twafasha umuryango wa Gogo kugira ngo asubizwe mu Rwanda. Mbasaba basebo ne banyabo nga manager tanaba kwogera propaganda mungi abadde ku social media oko nga abantu boogera ebintu bibatalinaako bukakafu naye nga tonaba kwonoona linnya lya muntu kubanga tonaba kwogera bintu byotalinaako evidence sooka olindeko medical report efulume kubanga oluusi oyinza okukola statement n'olukinga nga gwaswadde akoze statement ku social media because oyagala likes oba comments oba so mbadde mbasaba abakola propaganda ku social media mubeere bakkakkamu omulambo gwa Gogo guli wano postmortem egenda fuluma era bw'eneefuluma tugenda yita bannamawulire manager gibasomere bababuulire kyekyabaddewo exactly era abakugu kye basanze. Aravuga ati mwirinde abantu babwira ibihuha kuko ubu ikituzanye hano Mulago icyatumye umubiri uzanwa hano Mulago ni ukugira ngo bamenye neza n'iki cyamwishe tubone report ivuye ku baganga batubwire ariko mwe kuvuga ibyo mutazi mutegereze mukanya ngira ngo mu masaha cyangwa isaha ribuze turababwira ibiri bukurikire tumaze kubona report ariko mwirinde kugenesha ibihuha ku mbuga nkoranyambaga. Yes, so esawe nungena bawa manager wa Gogo atuyitiremu katono okuva lwetwa ekibaddewo byejo bitanyonyire ku live bitonotono mu brief etawa lyatwala Gogo mu ddwaliro ekyaliwo then nekye tuliko wano
then mpozi bana n'abandi bayinayo n'ekyagala kumubuuza bajja kubuuza. ubwo nyine aravuga ati reka abahe manager wa Gogo ababwire abasobanurire muri make uko ibintu bihagaze ubu ngubu n'urugendo rwa Gogo nona. So kubabwira muri make mu Kinyarwanda uyu ni Bruno K, nitwa Fred Muziki Rukundo, je ntuye Kampala, ndi promoter kandi mfasha abahanzi benshi bavuye mu Rwanda, ni ndacyo cyaduhuje na timu ya Gogo. Rero reka manager tumuhe ijambo atubwire ko bimeze. Murakoze cyane, ndabashimiye mwese mudukurikiye muri aka kanya muri iyi press release. Nsanyuse nnyo atuwadenga janaku okogera ko namwe. Ikintu cya mbere ndi kumva umutima mpata guheraho muri iki kiganiro no gushimira ambasade y'u Rwanda muri Uganda. Ekintu cyo mpura kinetago kusokera wako nga sinaba kugenda wala kwebaza embassy y'u Rwanda. Igihugu koko turabibonye, igihugu aba ari umubyeyi w'umuntu. Egwanga oba ensi ebanga muzado w'omuntu. Twari twahuye n'ibibazo byinshi mu mutwe byaducanze uko tubigenza, ariko twegere umubyeyi twumva turaruhutse. Ndavuga ambasade. Tubadde twafunye okutya ennyo nga tetumanyiwe tutandikira nakye kiddako, naye twafunye amaanyi nga tumaze okubitinga okusisinkana ambasada w'e Rwanda wano e Uganda. Bari kutuba hafi, bari kuduha inama n'ibitekerezo uburyo umunyarwanda mugenzi wacu yakomeza kwitabwaho. Bari mutuwa amagezi era bari mutuwa obuyambi bwonna obwetaagisa okulabanga omunyarwanda waabwe afuna obuyambi obumala. Kuri iyi nkuru ya Gogo ndagaruka nshimire Bruno K cyane ndetse cyane, ate yebaza nnyo mu bino ebintu bya Gogo byonna, yebaza nnyo Bruno K. Thank you Bruno. You are the servant of God. Webale nnyo Bruno. We will always recognize what you did for us as team management of Gogo. Ati wakoze cyane Bruno, Imana igufashe kandi guhumugisha wakoreye Imana. I know God is going to give you the recompense of what you did. Ati Imana izaguhemba ibyo udakeka. May God continue to bless your life and your family. Imana ikomeze ikwagurire iguhumugisha. If possible, we will try our best as team management for Gogo to recognize your actions. And if we don't do, God will do. Amen. Bishobotse twebwe nka timu ya Gogo management hari ukuntu bishobotse bazagushimira by'umwihariko, ariko bitanashobotse Imana yonyine tuzayishimira. I wanted to say that on camera. I wanted to say that in front of camera. Thank you so much. Mbagara ocyogere ahisemo kugira ngo akivuge imbere ya kamera. Ndagaruka hano nshimira umugabo w'Imana Fred, a man of God Fred. Yebaza nange nze Fred twahuriye hano tutari tumuzi. Fred twasinkana hano nga tetumanyi. Ndahujwe burya nawe na Yago. Nze ba meetinga okuva ku muyimbi gubayita Yago. Fred ni umuntu managinga abanzi benshi binjiye mu iki gihugu cyane cyane abanyarwanda akabafasha. Nti Fred yomu ku bantu abayambi ku bayimbi naranga bavudde side zero ananga bazeno. Natwe Fred yadusanze kuri hotel aho twari turi tuza hano bwa mbere, atwatikirana urukundo, turabibona aradukeyaringa, turabibona ko afite urukundo. Agamba nti nabasanga ku hotel bari batukira umurundo gwasoka nga bagiye e Rwanda, ne twataganirawo ne bafuka bakwano bange n'entandiko bayanga. Fred nubu ntaryama twararanya amajoro. Era mbadese waka tubadde tusera fenekiro nga tugezaako okulaba ekyekisoboka n'ekitasoboka. Turongera gushimira n'undi mugabo tarano bita Costa, ni umugabo nawe ugira ishyaka. Ate twebaza omuvuuko omulala ayitibwa DJ Costa, naye yatulaga omukwano. Nawe Costa rwose ikintu ashoreye ashiduka agikoze, no mu Rwanda shyaka mwiza. Ate naye yomu ku bantu abagezaako okutulaga omukwano, ate nakikola n'okwagala mu bwangu. Kuri iyi nkuru rero ya Gogo reka tubabwire ikigezeho nona. Kati katubagambe kye kiriwo kati kubikwatagana ne Gogo.
Gogo yaramaze iminsi umubiri we uri mu bitaro bya Cyengera. Gogo abadde umubiri Gogo abadde guri Cyengera Doctors Medical Center. Aka kanya turimo turakora iki kiganiro ubu Gogo ari kuri Mulago Hospital mu bitaro byiza by'icyubahiro. Bwe twogerera eri yagiddwayo twamucyusiza yazze wano Mulago Hospital. Ibi byose turabikesha umubyeyi ari w'igihugu cy'u Rwanda, ubwo na ambassade nibo baduhaye uyu murongo, nibo bishyuye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza nka gutya biri kugenda. Mu kino ekikolwa ekyo kujja omubiri gwa Gogo Cyengera ne kumuza Mulago embassy y'u Rwanda byonna ebikozeeko era tugyebaza. Navuga ngo dukomeze guharanira kwigira no kwihesha agaciro. Era tugende mu maaso nga tweweese ekitiibwa era nga nabo bali bakitulaze. Iyo ni imvugo abanyarwanda tuziranyeho. Ye njogera abanyarwanda gye tubatera okwogera. Kandi ntibikiri imvugo gusa ahubwo abanyarwanda byaduhindukiye ubuzima. Tekyali njogera wabula kyafuuka kimu ku ky'obulamu bwabwe. Mbisubiyemo dushimiye ambassade y'u Rwanda ahigejeje ikora kuri tubaziza embassy y'u Rwanda wano wetuuse ng'etuyamba. Reka mvuge ku kintu Bruno mukanya avuze cy'abantu bari gukwirakwiza amakuru mabi y'ikishe Gogo tukigire kiriye. Kayogere ku kintu Bruno cyayogeddeko eky'abantu okutambuza amawulire amakyamu abamu. Gogo araruhutse koko yitabye Imana kuko urugendo rwo kwisi rwari rurangiye nk'uko Imana ruplaninze, ibyo turabyemera. Nti Gogo yawumudde era Katonda yamuyise nga we yateekateeka era tumanyi nti wali ari bulungi. Iyo umuntu wese afite igihe azapfira n'ikizamwica n'aho azagwa, ni bitatu iyo byuzuye urapfa. Ebintu biri bisatu ebibeerawo ku bulamu bw'omuntu: ekinamutta wagenda ofiira, kyakatatu neki. Umuntu wese afite igihe azapfira. Omuntu yena ayina olunaku lwalifa, afite aho azagwa, wagenda ofiira, afite n'ikizamwica n'ekigenda okumutta. Ibyo bintu bitatu iyo bitaruzura ntabwo upfa. Ebintu ebisatu nga tebinatuukirira tosobola kufa. Ushobora kugera aho ugomba kuzagwa ariko ikizakwica kitarahagusanga ntacyo uba. Nti osotuuka abantu ogenda ofiira naye nga kigenda okutta tekinatuuka tosobola kufa. Muri plani y'Imana, Imana arizi ko umugeni wayo atahira hano Uganda. Mu plani za Katonda, Katonda yakiteekateekanga omugole waayo, omugole wa Katonda nga agenda kufiira wano. Ntabwo rero kuba Gogo aguye Uganda biri gukuraho ntabwo biri guhindura icyari kumwica n'ubundi cyari kumusanga no mu Rwanda. Ekya Gogo kufiira Uganda tekikyusa nteekateeka za Katonda. Rero ukuri guhari kugeza ubu mu kanya uyu munsi ntabwo ushira tutaramenya ikishe Gogo cyanyaki. Ibyo twababwiye mbere ya estimation y'ibitaro twari twagiyeho mbere uko bakekaga, kuko nta mashini bari bafite ngo abitesting, ariko ubu Gogo ari muri mashini bari kureba icyo yazize. Kati esawa zino tugenda funa ekituufu ekya Gogo nga biise mu mashini za government okuva mu ddwaliro erya Mulago. Biri bye twabagamba mu kusooka ye estimation yentebereza y'abasawo abaali bamukolako we yafiira. Dore ikintu ushaka kuvugira imbere y'itangazamakuru ry'isi yose. Kino kyenjala bagamba mwebona abatulaba. Afrika yacu, Rwanda, Uganda bifite amategeko bigenderaho agenga umwuga w'itangazamakuru. Afrika, ensi yaffe ya Afrika, Rwanda bayina enkola gye batambulirako nga bawa amawulire. Dore inama ngiye kugira abanyamakuru bagenzi banjye. Gagana amagezi genjagala kuwabula kuba n'amawulire bannange. Reka mbanze mbwire Republika idukurikiye, umuntu wese uvuga ku by'urupfu rwa Gogo abitangaho amakuru y'icyamwishe, mumenye ko ari kubeshya. Umuntu uza kuvuga atari ngi, mumenye ko ari kubeshya. Omuntu yena agenda bawa amawulire ag'okufa kwa Gogo nga siye ajja kubanga mulimba. Kandi twiteguye gukurikirana n'uwo muntu n'amategeko akamuhana, kuko araba ari kuguharabika umubiri wa nyakwigendera ashyira n'ikibazo ku basigaye. Nagenda furumya amawulire amakyamu ku nfa ya Gogo, finga nga management ye tujagezaako tumunoonyereze. Bruno, isn't it? Yes. Icyo ngicyo tukigize kiriya muhumure gato mu masaha make ari hano imbere, umuntu wese agiye kumenya Gogo yishwe n'iki.
mulindire katono nnyo essaawa yeno banaatera otuwa report tubagambe ki ekya Ssegogo ekituufu. dushimiye Uganda igihugu cyiza cyatwakiriye nacyo twebaza Uganda ensi nungi okutwaniriza badukorera protocole nziza ne batwaniriza mu kitiibwa iyo tutababona byari kutugora. banamawulire batulaga omukwano. iyo mvuze Uganda mvuze ingeri z'abantu benshi cyane batandukanye ariko munyemerere uru rwego ngiye kuvuga rwo nduvuge mu izina. bayogera Uganda ayogera mu biti ebyenjawulo naye kati munzikirize ndeko be mentioning. I kneel down before Ugandan medias. Ndafukama nshimira abanyamakuru. Itangazamakuru ya Uganda no kuri. May God bless you all of you. Bana mawulire be Uganda mwenna. You have helped us to spread these news. Mwadufashije cyane kugira ngo gufa kwa Gogo abantu babimenye. To collect some money. But you have helped us to collect money before we go to the embassy. Mwatuyambye okusobola okufuna sente ezituyamba nga tetunanagenda ku embassy wabula mwayimiridde naffe. Ndasaba imbabazi ko nshobora kuba naragiye kuri embassy nkererewe kubera ihungabana rifite sinirukanye kujyayo. Umuntu yapfushije umuntu aba yahungabanya cyane. Ndasaba imbabazi ko ntirukiye kujyayo. Asaba kisenyiwo naddala nti teyasooka kudduka ku embassy wabula yasooka ko yambisa mmwe banamawulire n'abantu nga Brunoke. Icyo gihe rero itangazamakuru rya Uganda Media bari batubereye umuryango mwiza kugeza n'uyu munsi wa none. Era ekiseera ekyo lwaki yasooka banamawulire babadde famire ye nnyo era bebalese ne Gogo okubanga essaawa zino buli mwa mumanyi. Nta mfite nyinshi nk'izo njye mbona Uganda Media ariko muza ndasengera izanyu zizabyare nyinshi. Taina ntenge yanga zarabe Uganda nti Uganda mwine nte nyingi naye asabaze muina zeyongera obungi. Ugandan media houses, TikTok, Instagrams, TVs, Facebook pages, different media. We really appreciate what you did for. Mwenna banamawulire babloga buli omu yenna aine amawulire amatufu amalungi ge yatambuza tukwebaza ku mikutu gyonna ja TikTok, Instagram n'awalala wonna. Mu bantu Imana izagororera ko bafashije Gogo namwe mbasabira iryo kamba mu ijuru media bazari bahe. Mu bantu bensaba Katonda yambeko oba abayambe baba w'omukisa namwe banamawulire mutadde etafali dene ku Gogo. Ikindi duhaye karibu hari abantu nagemba nabandika kuri social media se inkunga ya Gogo twayinyuza he dushaka kumusapotinga kumutera inkunga urambariza Bruno niba twabivugira bw'iki kiganiro simbizi. Nti wala abantu banje badde babuuza basobodde batya okwongera okuyamba okuwa obuyambi ku side ya Gogo naye ndowooza ekyo Brunoke oba abuuza oba osobola okyogera kati oba eddako. Tugenda kukola basebo ne banyabo tugenda ku manager wanaaba bamuwadde postmortem report ngera nja kuyita abo banamawulire abamu abawe official statement tugenda kubeera ne ku live nga bwe twabadde jjo ekiboozi I think today mu mpira gwa Uganda guwedde manager asobola okwebaza abantu bonna abamuwadde sente then ababulire ne update gye tuyinawo kuziika kwa Gogo n'entambula omulambo gye guvaano gutuuka eri yes. So, I think it is clear. Yeah, it is very clear. So kirakwata kisima okibulidde kyembadde njogera okibadde mu Rwanda nti abantu bonna I have gotten you. I wanted him to interpret for the court. Abantu bonna abaagala okwongera contributing eri Gogo tugenda beera ku live TikTok leero omupiira gwa Uganda guwedde sawa nga 4:5 ne manager abasomere ne postmortem report then agenda na kwebaza abantu aba contributings then ajja kuba babulya n'ennamba abaagala okuteekako obuyambi okuyamba. Yes. Ekyavuga uyu munsi kubera ko manager yarabajije atse hari abantu badutelefona benshi babaza ese dushatse gufasha umuryango cyangwa Gogo twanyeza hehe ubufasha. Rero Bruno ke yaravuga ati uyu munsi turaza nyuma y'umupira wa Uganda turaza kugira ikindi kiganiro
live kuri TikTok tubabwire uburyo batangamo ubufasha. Pozi nekiranja okwebaza abantu abatuddukiridde amangu omwimbire Vixon yatwadde miliyoni emwe ya Uganda. Turashimira abantu badufashije. Hari umuhanzi witwa Vixon yaduhaye miliyoni y'amaganda. Miliyoni y'amaganda ingana n'amanyarwanda gahe? Ni nk'ibihumbi ni nka 300. 400. Yego 400. Vixon, thank you so much. Abalala tebagala bogera mu camera but people have been reaching out and helping. Turashimira Vixon cyane n'abandi benshi ariko bamwe badashaka kugira ngo tubavuge muri kamera. Mwakoze cyane.